Helo a chroeso i'n myfyrdod diweddara ni o Eglwys Gymraeg Canol Llundain. A warm welcome to everyone joining us for this, our latest bilingual meditation from the Welsh Church of Central London. Today's meditation is based on words found in the 24th chapter of Matthew, verse 13. Ond y sawl sy'n dyfal barhau i'r diwedd a gaiff ei achub. But the one who endures to the end will be saved. But before we consider those words, let's bow our heads now in a brief word of prayer, in Welsh to begin with, followed by English. Cydweddiw, let us pray. Dduw ein tad, diolchwn am dy gynhaliaeth mewn dyddiau anodd, a mae'n harwain yn ddiogel mewn cyfnod pan fod dyfodol yn dywyll a'r presennol yn ansicr. Diolchwn am dy gefnogaeth pan yn gwan gyloni, yr hyder i barhau i gredu pan yn cael ein temtio i amau. Y nerth i ddyfal barhau yr amgylchiadau. Pryd bynnag mae angen, rwy ti yno i'n cynnal a'n cadw. Amen. God our Father, we thank you for your support in difficult days, for leading us safely in a period when the future seems dark and the present uncertain. We thank you for your help when we feel disheartened, the courage to keep on believing when tempted to doubt, the strength to persevere despite the circumstances. Whenever we need you, you are there to sustain and keep us. Amen. Felly, at eiriau o Efengyl Matthew. Ond y sawl sy'n dyfal barhau i'r diwedd a gaiff ei achub. But the one who endures to the end will be saved. Those are the words in Matthew chapter 24, verse 13. And please read those words in your own time, that chapter. Un o'm hoff ddarnau corawl i yw'r Elijah, yr Elias gan Mendelssohn. Ac un o'r cydganau lleiaf wrth mewn gwirionedd, heb fod yn ddramatig fel y lleill, yw'r un sy'n seiliedig ar eiriau ein testun heddiw, sef he that shall endure to the end. Yr hwn i ben y daith a barha, fel oedd e'n adran yr anthemau yn y llawlyfr Moliant Newydd. These words, they were spoken to the disciples by Jesus when he sent them out to teach and preach in his name. Perhaps he thought that they might have bright visions in their minds of honor and glory among their fellow men. Who knows? He might well have said these words as a way of keeping check on their high hopes, or keeping their feet on the ground. A warning, perhaps, that they shouldn't start out without counting the cost beforehand. Wel, bydd bynnag y cymhelliad tu ôl i'r geiriau, mae Iesu yn rhoi disgrifiad llawn a manwl iddyn nhw o'r driniaeth o'n nhw'n debygol o'i chael gan bobl. Ac mae'n atgoffa nhw taw nid dechreuad y gwaith sy'n dwyn elw a gwobr iddyn nhw, ond y sawl sy'n dyfal barhau i'r diwedd gaiff ei achub. Ac oni ddylen ni gofio hynny o hyd ac o hyd. Paul's words to Timothy spring to mind, a very necessary piece of advice to each and every one of us. Be ye faithful unto death. It's not to be faithful for a while or a certain amount of time only, but rather unto death. And it's then and only then can those great words be said of us, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith, mi ymdrechais ymdrech deg, mi orffennais fy ngyrfa, mi agedwais y ffydd. Mor braf yw gweld person sydd wedi parhau hyd y diwedd mewn unrhyw beth mewn bywyd, boed hynny yng nghyd-destun crefyddol neu yrfa bydol. Ac mor braf fyddai gallu dweud amdano ni gyd, ein bod wedi llwyddo i gadw fflam y ffydd yn hyn yn ein calonau hyd ddiwedd ein bywydau daearol hefyd.
We're certainly not called upon to face such dangers and trials and tribulations in our public witness to Christ in the same way as the early disciples were. Although, of course, there are Christians still being persecuted for their belief in many countries today. But we are compelled very often to stand our ground, as it were, to associate and interact with people who have no interest or sympathy with our faith and our way of life. Efalla'ch bod yn gweithio pan nôl yn y gweithle, wrth gwrs, yng ngwmni pobl sy'n wrthwynebus I grefydd a Chrisnogaeth. Efallai, hyd yn oed aelodau eraill o'ch teulu neu gyfeillion sydd ddim yn credu'r un peth â chi. We all have to walk and talk in an atmosphere alien to our Christian faith very often. Ni'n agored I demtasiynau o bob math a phob maint. Mae ein bywydau ni yn un frwydr fawr barhaus tu mewn a thu allan. Brwydro o hyd heb roi fyny, wynebu stormydd bywyd, a dim modd I ni orffwys yn aml nes cyrraedd a porthladd tawel clud o sŵn y storm a'i chlyw. Tri pheth yn syml ac yn gryno heddiw. Yn gyntaf, dyfal barhad, endurance, y dyfal barhad arbennig sy'n ein gwahaniaethu ni oddi wrth bobl y byd. The special endurance which differentiates us from the people of this world. Yn ail, dyfal barhad, y peth mae'r byd hwn am dynnu oddi wrthon ni. Endurance, the thing which this world would like to take away from us. Ac yn olaf, dyfal barhad, y peth dylen ni gyd ymdrechu amdano. Endurance, the thing which we should all strive for. Felly, yn gyntaf, y dyfal barhad arbennig yma sy'n ein gwahaniaethu ni oddi wrth bobl y byd hwn. This special endurance which differentiates us from the people of this world. Beth yw e? Dyma'n bathodyn ni os manwch chi. Y nod sy'n ein gwahaniaethu ni oddi wrth bobl eraill, fel marc y crochennydd o'n myfyrdod ni wythnos diwetha. How are we to know other Christians? By their words, perhaps? Well, yes, to a certain degree, but some, unfortunately, can be deceptive and untrue in their words, even in regard to Jesus. Mae'n rhaid I ni ofyn y cwestiwn, sut mae Duw a Christ ei hun yn adnabod Cristnogion? Wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy. You shall know them by their fruits. That's what Jesus himself says in an earlier chapter of Matthew's Gospel. And in regard to our actions, it's perseverance and endurance which marks the Christian. Take the analogy of a race, for example, as already mentioned in Paul's words to Timothy. In an earthly, worldly context, only one person can win. The best, the quickest, the fastest. Many will finish the race, but only one can receive the prize. But in the heavenly, spiritual context, it's not the speed or ability that counts, but rather the perseverance and endurance of all who continue to the end. Mae synwyr cyffredin yn dweud wrthon ni, does dim gwobr i'r rheini sy'n dechrau a heb orffen rhyw waith neu gilydd. Ond wrth gwrs, I ni gyd yn gallu bod fel na'r brydiau ynddi ni. A beth am ein bywyd ysbrydol Cristnogol ni? Mae llawer ohonom ni yn cael fits and starts, fel mae dywediad yn mynd o fod yn ffyddlon, ac yn ymroddedig ac yn llawn bywyd ac aspri yn y gwaith. Ond yna,
blinder neu siom yn dod i gyfarfod yn ni, a fflam y ffydd yn llosgi'n isel yn ein calonau. Ond dim ond i'r fflam beidio a diffodd yn gyfan, mae modd i ni ail gydio ac ail ymroi i'r gwaith unwaith eto. I don't know whether you've experienced that acute disappointment of welcoming a seemingly promising member to church. Somebody you're convinced is going to be faithful and useful for the rest of their lives. But sadly, things don't work out like that, and after a while they become a little more lukewarm in their attendance and commitment, until eventually they've fallen by the wayside completely. Now, far be it from us to judge, of course, but it's a sad situation nonetheless. Wedi dweud hynny, cofiwch, does yr un o blant gwirioneddol Duw yn mynd I ddistryw, daliwch ati. Thank goodness for a second chance in life, which comes our way each and every day. Dyna'r peth sy'n ein gwahaniaethu ni oddi wrth bobl y byd hwn a sawl sy'n dyfal barhau i'r diwedd gaiff ei achub. Which leads me to my second point. If this special endurance and perseverance is the thing which differentiates us from the people of this world, it's also the very thing which this world would like to take away from us. Mae lot o wrthwynebwyr un ffordd anhagwedd ni o fyw fel Cristnogion yn oes. Yn wir, ar brydiau, mae'n teimlo fel tasau'r holl fyd yn ein herbyn. Mae'r fyd hwn yn ceisio denu ni o hyd I dynnu'n rydd o'n hymrwymiadau yn dyled swyddau Cristnogol. And it's not only the world that seems against us, but we ourselves can be chipping away at our endurance very often, taking the attitude, well, we've had enough of this. It's tiring work being a committed Christian. Let's look after ourselves for a change and concentrate on number one. Mae'n ddigon rhwydd I roi'r ffidil yn y to a roi'n trad lan o flaen y tân, yn hytrach na thorchu'n llewis a chydio yn y gwaith sydd wrth law. Mae ein dyfal barhad yn cael ei brofi o hyd ac o hyd gan gymaint o wrthwynebwyr, ac oddi wrth gymaint o gyfeiriadau gwahanol hefyd gan gynnwys ni ein hunain. Byddai'n dda o beth I ni gofio taw'r sawl sy'n dyfal barhau i'r diwedd a gaiff ei achub. And briefly, before concluding, endurance, therefore, should be the thing that we all strive for. Ar hyn y dylen ni gyd ymdrechu amdano. Am un peth ni'n anrydeddu a gogoneddu Duw wrth barhau tan y diwedd. Ac nid yn unig hynny yn ogystal a dangos concern dros eraill, ni'n dangos concern dros ein bywydau a'n hyneidiau ni ein hunain hefyd, yn edrych ar ôl number one go iawn, byddwch ffyddlon hyd angau oedd cymhelliant gan Paul. So, as well as glorifying God, showing love and concern for ourselves, it goes without saying that endurance to the end in Christian service will secure a full and fruitful life in the service of others as well. Mae'n amhosib I ddyfal barhau, oni bai ein bod yn ymroddgar, yn ymdrechgar, yn wyliadwrus o hyd, gan gadw ein golwg ar Grist yn wastadol. Mae ein nerth a'n hapusrwydd yn y byd hwn ac yn y byd a ddaw yn dibynnu arno. It's only after enduring to the end that we are able to say with conviction those beautiful words found in the book of Jude. Now, unto him that is able to keep you from falling
and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God, our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Pwyswn felly ar graig yr oesoedd, mae'n sylfaen gadarn hyd dragwyddoldeb. Craig yr oesoedd ddail pryd hynny, yn y dyfroedd yn y tân, draw ar gefnfor tragwyddoldeb. Craig yr oesoedd fydd fy nghân. Er gogoniant i'w enw. Amen.